шақа юмор дегенде бұл әлбетте қолай іш дегіл, ағыр іш, бірде бір шақаны түшілмек үшін кімерде авталар керектір. Шақаларымыз әрдайым актуаль мевзулармен бағылы. Әлбетте біраз сыраларымыз бар, мисал үшін сиясет, яда böyle балалар да бізді бақа, оның үшін біздің шақаларымызда оға көре редактура кечелер. Конкурсқа шыққанда текран рассыз болғандайын олдым. Бажардым шүкір. Бек қасиет еттім. Ғалып болып шықтым. Мне очень приятно было выступать на сегодняшнем мероприятии. Первый раз выступаю на Карымдай-Яша проекте. Все очень весело, на одном дыхании. Концертная программа, шутки, юмор, позитив. Публика замечательная, встретили очень хорошо. Бүгін туған Қарасу базар шерінде болундум, пек мемнунум. Бүгінгі серджилер пек сыжақ oldu, bizim pek sıcak karşıladılar. Çok sağ olun sizге, Қарасу базар. Эмоции вообще просто зашкаливают. Это не первое наше посещение этого Карымдай-Яша. Очень классно. Всем советую, рекомендую. Вообще классно. Очень весело. Уже третий раз прихожу на Карымдай-Яша. Не жалею ни разу. Очень интересно и очень юмористически, культурно. И на крымско-татарском языке. Это все мне очень нравится. Я прилетела на данное мероприятие специально из Москвы. Мне очень понравилось. Я очень люблю свой народ. Спасибо организаторам за данное мероприятие. Biz Қарасу базарда endi 3-nji kere bu şou programma gösteremiz. Biz çok memnunuz. Her daimki gibi bu güzel salon adam dolu. 3-nji kere adamlar bizni endi bileler. 3-nji kere bizge bizim yayınımızga, bizim şou programmamızga keleler. Biz bek quvonamiz.